الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arumin insyaallah subhanahu wa ta'ala amunay ni mabilang panagnaan pangadjian nato hatungod sin tafsir al-Quran al-Karim. Sa misang pabihad to insyaallah ini hari pa kita nyo makasud papagyanon tafsir. Magtafsir sin al-Quran al-Karim aw naa mga ini ba'dul ma'arif ad-daruriyah al-muta'alliqa bil-Quran. Amuin kay bananding ha mga panghati. Suway na to siya hatihon. Importante siya ni hatihon. Karnain siya inilong si mga ulama. Tumaallok siya mo pa Quran. Sabsin, bangtay ni kahatihan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, lumuag impamaham na to hatungod sin al-Quran al-Karim. Muna-muna, in panagnaan, atihon na to, amuna in ta'riful Quran. Ta'riful Quran al-Karim wa asma'u. Uno yung pagyanon al-Quran. Bisin sa kaula-ula, mga subukitan niyo, uno yung pagyanon al-Quran. Huon ma'lum na sa tukatutan niyo. Sa sumakawa, in ta'rifan ini at tawakanin definition ini, biutang ini sim mga ulama, asupaya yung biyakatutan niyo, kuno, iban hawno binaybayan, kita niyo, makalayo, deng hapamando sinakama Islam, doon na kain makatampat kita niyo patampat amuin, wayroon dahin doon yung pag-akama pagyan. Amunin akama Islam. Na masigpit ka to kilahon bang uning Quran din doon. Sabab sin, bukunin tampat yung besin tampat na to ini. Ini di maambat yung Quran, iban sin mga mushaf yan din doon. Dari nga sabab yan, biyutang ini sin mga ulama, ini pangilahan, iban pangindanan nato, iban pangindanan sin kita niyo, bang unim pagyanong tuod al-Quran al-Karim. Long nila, long sim mga ulama, in al-Quran pagyanon, siya na long niya in kalamullah. Huwa kalamullahil mu'jiz, al-muha, aw al-munazzal ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, bil-lafzi al-arabiyyi al-maktubu fil masahif. المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. Amo yatin definition sin pagyanon al Quran. Manahan na to, iban hatihon na to, bangunin maksud sin, taaripan niya to. Muna long niya, in Quran, siya na long niya in kalamullah. Atin niya bisara, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun bisara, sin hisyo-hisyo, sa sumakawain siya, bisara, sin tagpapanjari kato, tanyo amuna intuhan Rabbul Alamin. Ang paniya siya unuan, sin al-mu'jiz. Siya na yung bisara, sin Allah ta'ala, al-mu'jiz. Unin hati sin al-mu'jiz. Long sin mga ulamain, hati sin al-mu'jiz, ay alladhi ajazatil insu wal jinnu, anil ityani bimithlihi aqsara suratin min suwarih. In hati si mu'jiz pagyanon, siya na in Quran, wayroon makakausyula kandeng habang sa jin, iwan bang sa manusia, immakapaaon biya sinsibo sin Quran yan, misan da kumanhaw po ayat. Amuyatin hati si mu'jiz. Sambilin al-Quranul Karim, inding ha mga dalil,
Sinwayroon makakaus. Siyulakan ding hapyapan jaribang sa jin, iban simbang sa manusia. Hama sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak to timurunin ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala tawakan surati magna. Dahil nga huruful muqatta'ah. Amunin alif lam mim ra, alif lam mim sad, iban sin qaf, iban sin kaf. Muna ini, nasimpakim mga ulama at tungod simpagmaanan kaniya. Sa inkamawmuhan in jumhur, inkamawmuhan ulama, miyaksuran nila in huruful muqatta'a ini bilang longsim mga ulama at tahaddi. Unin hati sinat tahaddi, paano kasi pa mga bangsa jin, iban bangsa manusia. Habyat di ini maksud. Biasin sa kaula-ula longsim mga ulama, in Allah subhanahu wa ta'ala, imiyan. Pa mga bangsa manusia, iban simbang sa jin, nakita niyo walong niya, impyakay kulong niya huruf, yan, hakalam ko yan, amo na yan lang niyang pagpakayon niya, pagbisaran niyo. Bang makato, letters sa munpya kay kuyan, sibo, way piyag-akan, iban sin letters, pagpakayon niyo, wang kamulong niya magbisara. Na yan, piyaturunan ta kamulong niya, hawpo, huruful muqatta'a, alif, lam, mim, tukasunta ka mo, pagpaon ka mo, biyasin sibo niya yan. Habiat to na impanday sin mga bangsa Arab, habiat to na impapakayan nila, impakay nila, biyasin huruf, amuin kya lukisalam sin Quran, wala nila kya kausan nagpaon Quran, atawakan sura, atawakan ayat, biyasin al-Quran Karim. Amuya timaksud sin, al-mu'jiz. Huwa kalamullahi al-mu'jiz, al-munazzalu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Sarta lang ni Quran, ding mga pangilahan sing kita niyo. In Quran pagyanon siya na intimurun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukun timurun kan Isa, kan Musa, kan Ibrahim. Nabang aon tiurunan dugaing ding si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingata intimurun niya bukun Quran. In Taurah. Nganan siya Taurah sabab timurun siya kan Musa. In Injil, nganan siya Injil, sabab sintimurun siya kan Isa. Ila ghairi dhalika min as-suhuf alladhi unzilat ila wajhi al-ard. Iban sindukain pading ha mga kakitab-kitaban piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapunin ng Quran, piyaturun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun, papangho na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sarta in Quran yan bil lafdil Arabi. Bahasa Arab. Bukon siya bahasa iyakan, bukon bahasa tausog, bukon bahasa bihayni. Hati niya. Bangkaw makita Quran, minsan pa yung pagbasa kanya Arabic, sa in letters biyakay, bukon na mo in letters in Arabic, bukon Quran. Minsan pa in lapal niya Quran, sa sumagawa, in letters niya, letters kwan, iniunaway ni, English, na inbyas sa niya, tubukon da Quran. Imbyas sa niya yadto. Amay timaksud sinamuin, bil lafzi al-Arabi. Subay siya, lapal si mga Arab. Atin niya, miyamakad siya ha, lapal si mga Arab. Amun Arab isab kwan, bukon Arab tabu. Amun Arab pure, masa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahib, sarta in Quran yan, amun kiyalukis sa masahif, pagtawag kanini mushaf. In singular niya mushaf, in plural niya masahif. Namunin ini. Amun kiyalukis long niya mga kamushaf-mushapan, al-muta'abbadu bitilawati. Nagbidaan damik yan sin Quran. Arakala isab, na ininilong niya, lapal Arabin ininilong niya tuan. Iwan lukisan si mga Arab, na maray ini Quran na. Bukon. Damik yan ding mga pangilahan, sininyan Quran, subay siya al-muta'abbad bitilawati. Unin hati sin al-muta'abbad bitilawatihi, ay annahu la tasihhu as-salatu illa bitilawatihi. La tasihhu as-salatu illa bitilawatihi, kama anna mujarrada tilawatihi ibadatun yuthabu 'alayha al-muslim. Imaksud sin Quran al-muta'abbad bitilawatihi,
Hati niya, di masah insambahayang sinsyula kanding kato taniwat malingkan suway siya mamasa, tingi anding ha Quran. Tanda sinin Quran, mangindarahi siya mahinang ibadat. Atawakan bang mo siya piyakay, bilangon ibadat, bistahon ibadat yato kay musintuhan Rabbul Alamin. Ading nga mga pangilahan kan niya, di masah insambahayang sinsyula kanding kato taniwat malingkan, insuway siya mas sa tingi anding hasura atawakan ayat din doon alam sin Quran. Bihad to isab, inhat sadya ko mamassa, minsan hakuha sin sambahayang, magtoy na ko kandahan sintuhan Rabbul Alamin pahala. Tanda sinil Quran, bang mo siya biatbat, in siya ibadat. Yung Quran, bang mo siya biatbat, in siya ibadat. Mayta, inhat sadya ko makabatbat kan niya. Pila-pila na huruf din doon alam sin Quran, bilangon magtuyat to ibadat. Uninhati sin ibadat, tungbasan kay mo sintuhan Rabbul Alamin hinang mo yaon. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Isiyo-siyulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma kabassa hambuok batang huruf halom sin Quran, falahu bihi hasanah. Ilukis magtoy kanya sintuhan Rabbul Alamin, hambuok karayawan mahasil niya. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Ang pinhambok karayawan niya lipaton sintuhan Rabbul Alamin makangpo lipat. Nabukunin pagyanong kulong sin Nabi ambok huruf, alif lam mim, bista hambok huruf na yan, tubukon. Sa in alif, minamas sa kaw alif lam mim, to huruf siya. In alif, hambok huruf, in lam, hambok huruf, in mim, hambok huruf. Hati niya in to huruf yad no, to karayawan, pukos, lapis siya, hangko-hangko, karayawan, in tiap-tiap huruf yad to, katluan magtoy karayawan na hasim muling hatuan Rabbul Alamin. Amoy at tim maksudsin, al-muta'abbad bitilawatihi, sarta in al-Quran pagyanon, al-mabdu'u bi suratil Fatiha, al-makhtum bi suratin Nas. Amo in kya tagnaan sin suratul Fatiha, iban kahipusan atawa kanin hinapusan niya amo na suratu An-Nas. Amo yatin definition sin al-Quran al-Karim bilang pangilahan tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, marikitan nyo isab pa asma al-Quran al-Karim. In al-Quranul Karim, bukun hatang bukingan niya, pegngan kan niya. Bukunhat al-Quran. Aun ngan niya al-Quran, aun ngan niya, nganan siya al-Kitab, nganan siya al-Mushaf, nganan siya an-Nur, ampa inikaliman niya, nganan siya Furqan. 5 kasulag, ngan, piagngan din doon ha Quran. Una yung sabab, may ta siya nganan sin 5 kasulag ngan ini. May ta siya nganan Quran, may ta siya nganan Kitab, may ta siya nganan Mushaf, may ta siya nganan Nur, iban may ta siya nganan Furqan. Unin hangkan. Biutangan hangkan si mga ulama, sabab si mga ulama. Muna-muna, Al-Quran, nganan siya long niya Al-Quran, summi Al-Quranu Qur'anan, liannahu tanzilul matluul maqru. Sabab long niya in siya, in kalimat Quran, root word siya sing kalima, qara'a, yaqra'u. In fi'al amar niya, uno, iqra. Ang mga sila magpangad ji'il musarf. Qara'a, yaqra'u, iqra. In masdar niya, in root word niya, qira'ah atawakan Quran. Quran. Napagdalong niya in Quran, timurun siya ding halawhil mahfuz, maun papangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamaksud, bassahun, ang paanggautaan, at inanakauna yung bassahun, ang paanggautaan, tanda ni panagnaan timurun ayat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, unuwa, iqra, bismi rabbikal ladhi khalaq. Bassakaw ya Muhammad. Bassakaw, hangan, tagnai, hangan, sintuhan mo Rabbul Alamin. Napaggain Quran long niya timurun siya, babassahun, nangyanan siya long niya Quran. Nangyanan siya,
Quran. Sinagi, in Quran, root word, masdar siya sin uno, qara'a. Hati niya nakawas sa, yaqra'u namassa. Amoy at tuin panagnaan, ngan sin al-Quran. Ini karuan niya al-kitab. Summi al-Quranu kitaban. In Quran niya nan siya damikyan kitab. Kitab. Ini pagtawag kanya kitab. Nyanan siya long niya kitab, sabab long niya yung kalimat kitab, kiyawa siya dahil kalimat al-katbi. In hatisin al-katbi, o al-katbu, imana niya al-jam'u. Hati niya, yagpun. Napagalong niya yung Quran, yan din doon na po, in jinis babara, pagkakisa-kisahan, masa nakaunayad to. Iban si mga paltandaan, sintuhan Rabbul Alamin, napupundain doon. Iban si mga hukum hakam, sintuhan Rabbul Alamin, piyaturun niya maun. Yan napupundain doon. Yanan siya lang niya kitab. Pasal may taing kitab niya, kiyawa siya niya kalimat al-katbu, hati niya pagpun. Pagpun. Paggalong niya namun kakisa-kisahan, kahukum hakaman. Iban si mga katanda-tandaan sintuhan, yan napupundain doon. Yanan inamun piyagpunan yan al-kitab. Yanan al-kitab. Amoy ato yung damikyan din mga sabab nyanan siya al-kitab. Damikyan nyanan siya al-mushaf. Summi al-Quranu mushafan. Nyanan in Quran mushaf. Sabab in kalimat al-mushaf kiyawa siya din as-suhuf. In hati sin suhuf ini, jama' siya sin sahifa, wahiya qit'atun min jildin aw warakin yuktabu fihi. Siya nalong yung tingi andeng hapais, ataw kan tingi andeng ha mga katas, paglulukisan. Yuktabu fihi, paglulukisan. Na paggalong ng Quran, kaya lukis siya, dahin doon ha paglulukisan, amo na in suhuf, amo na in mushaf, nyanan siya long niya mushaf. Damikyan in Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Hamasa amuin, makatura kita niyo, amuin, piyapun niya, in Quran, napun man din doon hambuk kitab, na ngayon siya miswarat pa mga pagkahinya sahabat. Bangkan nyo long niya, nganan natulong niya, unulong niya, inamun piyagpunan sin Quran ini. Nasambil, ini nagpamahalag kin Abu Bakar as-Siddiq, ya riwayat, Nyanan sin Abu Bakar as-Siddiq in Quran yung pasammahu mushafan. Nyanan niya, mushaf. Ambog yato damikyan din ang mga sabab. May ta in Quran, damikyan nyanan silong niya, mushaf. On sa magpakarong kita niyo, kawaban niyo ng mushaf yato. Oh. Damik inyad tungan din ang mga ngan sin al-Quran al-Karim. In hikaupat, kaya pag ngan ha Quranul Karim, amo na in nur. An-nur. Nyanan in al-Quran al-Karim nur li'annahu yakshifu al-haqa'iqa wa yubayyinu al-ghawamid min halalin wa haramin wa ghaybiyatin la yastati' wa ghaybiyatun la yastati'u al-aqlu idrakaha. Nyanan siya long niya nur sabab in nur bang mo siya maanahan na literal meaning niya long niya sahaya. Sahaya. Na pagga in nur, pagga in sahaya yaon, bang mo siya ibutang hambok tampat, kabukisan niya ingkatan malindom, bihad to rin isablong ng Quran, timurun siya, kaya bukisan ingkatan, namuin, hiyaram sintuhan Rabbul Alamin, iwan siniyalal sintuhan Rabbul Alamin. Hiningod siya sin sa pantun, sahaya. Nahangkan niya ng silong niya, nur. Yan na Quran, nur. Inikay na pusan niya, dahil nga mga piyagngan ha Quran, amunain al-Furqan. Amunain al-Furqan. Hari pa kita makakadto, ano sa jay ganap ko rin di hanur. Damik yan long niya, dahil nga mga sabab, atawakan, pagka nasabot ta kaina, in nur, in pagyanon, siya na in sahaya. Kabukisan ni ingkatan malindom, bihad tura isab sin in al-Quranul Karim, kabukisan ni ingkatan nakatapok iban sin nakaisok.
How no kita nagkaingat? Sinauning pagyanon al-qiyamah? Quran. Minsan pa yung Nabi, wala nakaingat. Sehingga subay siya bitaan sin Quran. Namun yung bita sin Tuhan Rabbul Alamin. How no kita nakaingat? Sinaon suruka, aun narka, aun pagsiksa, para linyad to parkala ghaibiyat. Wala na yabutan sin pangakal na to, wala na yabutan sin hawas na to, simpang nanaman na to, simpang atod na to, simpang dungog na to, walaw po na mo pakambiyat, tumisan yung kuto-kuto, simpang atayan mo, wala na yabutan yad to. Sa isin na mayta, Al-Quran. Biyukisan ning katan. Biya siya sa pantun, sahaya, nur. Nang kanyanan siya nur. Natungod isab siyang kaibiyat. Amin mabaya na mo hipatarang. Ako nagdaraawa yan ha. Ati ko kikita niyo Raysab, iwan nag-viral. Nagdaraawa, nag-iilmo siya long niya ilmo guide. Pamuhay? Nag-iilmo long niya ilmo guide. Katuan? Amoy long niya, kaingatan ko yung susungon ko. Ingkin sumon ko yung long niya, kaingatan ko. Ang pasiwe magliki-liki biya, nalong Facebook. Ing kamatay kulong niya, kaingatan ko. Pagbaitaan na kulong niya, sintuhan ko. Way na biya, sinsiyad to. Bunal sad to, auning pagyanon, ilmu gaib, manjari na to hasilon. Bunal. Sa aun isab ilmu gaib, wayroon mapatut, makaabot kan niya yadto, atawakan, makawatok kan niya, ba't maling kan Tuhan Rabbul Alamin. Wayroon pang lamod-lamod na to. Atin niyaon pagyanon, ilmul ghaib mutlak, iwan naon pagyanon ilmul ghaib muqayyad, atawakan nisbi. In ilmul ghaib mutlak, siya na in ilmu nakatatapok, wayroon makaingat kan niya, ba't maling kan Tuhan Rabbul Alamin. Dahil sinuno, biasin pagturon sinulan. Imbay ta si mga pag-asa yan long niya, ulan long niya kinsu. Puting pa sa yan. Inyat to kaingatan nila sa in alamat. Adapon in jumatuwang kuno, di nila kaingatan. Pila na sa na mo inbya, mga pahati nila yan hakwan, ha TV, atawakan yan na Facebook. Long niya kinsu, magbagyo, way class, ayaw ka mo magso din mga kabataan, sa magulan makusog. Pag kita ini, pag kinsu, pagtukaw mo biyan, mahawan da kumanin langit. Inghan-inhangin, maglawag mga ko, magbuhi ko sin electric pan, bang sa jalong niya on number 6 electric pan, inaon ko number 6, so inahangin long niya. Paltandaan niya to, sinway roon makaingat si mga parkala inibot malengkan, Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na tuod, in adlaw kiyamat. Way roon makaingat ka nibot malengkan, Tuhan Rabbul Alamin. Adapun in ilmu al-ghaib, al-muqayyad, atawakan nisbi. Siya na in ilmo, amuin manjari na to hasilon. Biasim biad diin. Biasim ka inayaon long mo, bakas ingkaunan mo, di mo kaingatan in definition sin man Quran. Sa sumakawa, imaten ko mari, di mo ko simpangadjian, tiranan, kaya hatihan mo bang unin definition sin Quran. Atin niya, in ka inatag na yaon, natawakan in ka inayaon after Maghrib. Bakas in kaunan ta, mararata na ka mo, di ta kaingatan bang unin definition sin Quran, hati niya, gaib ka to. Gaib ka to. Sa sumakawa, hawak tuman bias sa taing kitab, miyanahan ta marayaw in kitab, tiranan, in gaib, yaon, napahadir na to na. Atin niya, in uno-uno gaib, kahinangandan, sintiap-tiap ding ha mga manusya, atawakan aunda ni mahasil mo siya, in gaib, pagyanon niya to, amunin gaib, muqayyad, atawakan gaib, nisbi, manjari siya, hasilon sin, bangsa, manusya. Amo yatim manityo ini, pahabol long tahatungod sin, gaib. Mari kita pa, ikalima, piagngan ha Quran al-Karim. Ini kalima, piagngan ha Quran al-Karim, amo na in al-Furqan. In Furqan, kiyawa siya deng ha, atawakan root word siya sin kalimat, sin fi'il, farraqa yufarriqu, furqanan. Farraqa yufarriqu, hati niya piyarrak. Farraqtu bayna hadha
baina hadal kitab wa baina hadal mushaf. At niya piyarrak ko in kitab ini iban sin Quran ini. Amay timmakna niya. Na paggalog niya timuro ni al-Quranul Karim, yufarriqu baina al-haqqi wal batil wal imani wal kufri wal khairi wal sharri. Qala ta'ala tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira walidhalika summiya al-Qur'ana furqanan. Paggalong ning Quran mamarraki haantara sin kasabunnalan iban kabatilan, iban haantara sinamuin kakupuran iban pag-iman, iban haantara sin karayawan iban sin kangian, ngianan siya long niya furqan. Mamarraki sin kasabunnalan iban kabatilan, iban sin dukain pa. Tanda niya kaya lukis halom sin ayat, hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tabarakalladhi nazzala al-furqan. Kaya turun na mulong niya in furqan. Unin furqan din doon, amunain al-Quran. Nazzala al-furqan ala abdihi. Ala abdihi ay ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam liyakuna lil alamin nadhira. Asupaya mahinang ini patumtum pakatan pia panjari sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyat to intungod sin definition iban sin kangan-nganan sin Al-Quranul Karim amuin patut na to siya ingaton. Sumuno marikitan yung isab pa kayfiyatu nuzulil Quran. Batta pasalin pagpangadji bihay na malukay kita magtakad. Kita nako every month makaminsan da. Kanay ni biya paspasan ta na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kayfiyatu nuzulil Quran. Atin niya biyad diin intiragbusan sin pagturun sin Quran. Muna lang sin mga ulama, lam yanzilil Qur'anu jumlatan wahida ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala bakas timurun in al-Qur'an magminsan harap maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala. Sa sumagawain siya, timurun siya maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam munajjaman ay mufarraqan ala wifqi muqtadayati adh-dhuruf wal hawadith wal ahwal aw jawaban lil waqa'i wal munasabat aw al as'ilati wal istifsharat. In Quran long sin mga ulama wala siya timurun nagminsan maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya sing katurun sin Taurah, tawakan Injil, atawakan sindukaing pa. Sa sumakawaing Quran, inut siya timurun maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, magdepende kahalan, ibang situation, magjaturin doon, nakabuhi si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inut siya. Diya sin Jibril, daing halawhil mahfuz, atawakan daing halawhil mahfuz, maun pa Baytul Izzah, pasamaud dunya, daing habaytul izza ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maun papangatayan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inut. In pagturun sin Quran, bukon jumlatan wahida. May tayat tuunin sabab, hari pagitan niyo makadto pa sabab. Sabuton ta kamo, misanda kuman sabutan ta kamo misanda kuman hambuk dalil. Hatungod sin Al-Quran inut impagturun niya maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam magdepende ha situation atawakan magjato dain doon halom sing kabuhi si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno na parkala magjato rin doon kanya. Inding ha mga dalil kisah sinhambuok sahaba ingan niya Himarthad al-Ghanawi. Ingan niya, Himarthad al-Ghanawi. In siya ini naraak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta piara siya matto pa Makkah. Piara siya pa Makkah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamaksud papaambiton kanya in mga sila bangsa muslimin wayruun raus gumawa din doon ha Makkah. Pasalin Marthad al-Ghanawi, usog ballog-ballukan. Makusog. Napiyara siya matusin Nabi, sallallahu alaihi wasallam pa Makkah. Hamaksud, haunon niya yung mga malamah.
miskin, bangsa muslimin, din doon habang akwan, hula Makkah. Narin doon man siya hadan, na manaw-panaw. Nakasud man siya pa boundary na si Makkah, aun piagbak ni hambuok babae musyrika. Aun piagbak ni hambuk babae musyrika. Babae, wayroon pa namarat sa'yo, wayroon pa nagbalik patuhan Rabbul Alamin. Ingan si babae yaon, hi anak ko. Anak ko. Ingan si babae yaon. Sakali rin doon man, nagbay mata na sila. Iban sinamuin, babae yaon musyrika hi anak. Magtuy siya bang makato i-approach si babae yaon. Dia nagbisara in Marthad al-Ghanawi. In bisara, dia nagbisara kanya in miki asawa in babae musyrika yaong kanya. Makatulong niya, mari kita Marthad al-Ghanawi, mari usog. Allahu alam, mari usog amuin hansam, us nagdarasi na muin panindog marayaw, sarta pangalta marayaw. Sa misang bihad to yung babae ni, sipat si mga ulama, kanat dhata malin wa jamalin. Babae yamon simuok kanya ini. Damik yan, nagdarada isag simpagdaya, on alta. Iban bang lingkat, malingkat babae. Ang makato, asawahan na kulong niya Marthad al-Ghanawi. Asawa kulong. Nalong sin Marthad al-Ghanawi, okay na long niya, tay maon kimbisara mo yan. Sa di ko palong niya matayma, inamuin, mag-asawa kita. Sa imbis saramin tayo maong ko yan. Sa mag-asawa kita yadto. Ikat to ko nalong niya, yang la ko para so sallallahu alaihi wasallam, bang unay sabihin panindog niya. Bang humuonin nabi, okay na. Bang di na magsabar ka. Namiyad to na hupunta, dahil doon man in Marthad al-Ghanawi. Inini, biyasinagi, dalil. Pangilahan sinal Quranul Karim, bukon siya amin nagminsan timuron maon pa nabi sa sumakaw ba magdepende ha situation nag-apin din doon nakabul si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Med tunay Marthad al-Ghanawi. Law niya bang makato ya Rasulullah umpyag ba kulong ni hambuk babae musyrika. Malingkat babae. Salta dayahan. Allahu Akbar. Dayahan tuan chap. Miki sukat long niya, miki asawa kako. Nawala ko palong niya tema in asawa ko siya. Bangkay mo yung ya Rasulullah. Nabi malukay naman do kay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di niya maingat jawaban ni namun pangaso si Marthad al-Ghanawi. Pasal maghangyang la na lang niya simbawa ikan niya. Iwan yung pag-asawa, sarayaw-rayaw parkala ini. Sa sumagawa, in nakarihil pangkal pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakaril kagat kanya at imbawain mo syirika, bukon muslima. Kaya karan niya, hingga timurunin ayat, farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasuratul Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Iban ayaw kamulong niya, mga sawa, babae, musyrik, sa hinggain sila lang niya magparat saya na apatuhan Rabbul Alamin. Ang pasimuno na isab, siya unuan ayat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. So amuyad tuin tungod sinamuin, paltandaan sin, inal Quranul Karim, wala siya timurun maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlatan wahidah. Magminsan. Sa bang timurun nagminsan, di na magtaka din Nabi sallallahu alaihi wasallam yan. Uno maray ni kajawab kulong niya kan Marthad al-Ghanawi. Sa timakad pa siya wahiding hatuhan. Salta in timurun, tinian pa rin nga ayat, bukon tibuusan sinambukayat. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Namuratin timurun. Huwas ang pasimauno isabin ayat, wala tungkihul musyrikina hatta yu'min. Tingi anding ha mga ayat da, bukon pa isa bambuk ayat. Paltandaan niya tulong sa mga ulama, sinin al-Quranul Karim, wala siya timurun maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, natikmud na kaminsan namun, minsan turun maun kanya. Way. Naunoy namun sabab, may tain al-Quranul Karim, suway naman inutunin pagturun maun kanya. At tawakan, may ta unoy sabab na inut sin Tuhan Rabbul Alamin in pagturun sin Quran maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kuno yung sabab niya. Nayari liukis yung mga ulama, indeng mga sabab niya, timurun in al-Quranul Karim, inut maun papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, indeng mga sabab niya, tathbitu qalbin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa taqwiyatu fuadihi liyahfadhahu wa ya'iyahu. Indeng mga sabab, may tain al-Quran, inut timurun maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyad tulong niya, asabab sin, in kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, in pangatayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, gumawgot, iban magun, hasupaya law niya, di niya mapahil-pahil, impiaturun kumaon. Mahapal niya marayaw, iban kapahaman niya marayaw. Mahapal niya marayaw, iban kapahaman niya marayaw. Iban kaya ingatan na to, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ummiyan. Hatisin ummi, la yaqra'u wa la yaktub. Di makasulat, di makawassa. Long ipatuan walid, buta bahila. No read, no write. Buta bahila, banga tauso. No read, no write in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di nga sabab yan. Inut-inut in Quran, timurun maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asupaya yung pangatayan sin Nabi, magun. Iban gumaugot, in Quran din doon kanya, sambil mahapal niya marayaw, iban kapahaman niya marayaw in Al-Quran. Sababin Al-Quranul Karim, mararata na kamo. Bukunin maksud sin Al-Quran, atawakan bukunin maksud, di bang kita magngan, hafizul Quran, sa ula na nakahapal sin Quran, katibusan niya, sa sumagawa, wala nagbabaynat din doon kaniyang Quran, di pa tumatag hafizul Quran. Dahil nga mga pangadjian din di makawa na to, hakabtangan ini, sinin Al-Quranul Karim, subay siya hapalun sarta hatihun, iban hanggaw taan marayon. Bihad to in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari na kita makakadto pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Banga ko wala na salo, baka wala piyang lupahan sintuhan, in Umar ibn al-Khattab, sa hawihon man ako sin makatumtumhayad to. In Umar ibn al-Khattab, yapal niya in suratul Baqarah, bang bukon suratul Baqarah, suratul Ali Imran, yapal niya halom sin 2 tahon. Apeng kita magbilib na saan kita katuan, bang kita makita bata, nahapal niya magtintibusan Quran, halom sinang kadlaw, Masya Allah, long niya. Masya Allah. In Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, yapal niya in suratul Baqarah, labi 2 tahun. Tuandaks, labi 2 tahun. Na may tayad tulong si mga ulama, labi 2 tahun. Jawaban sing kaywanan din nga mga ulama. Sabab lang niya na Umar ibn Khattab, bang siya lang niya maghapal sing Quran, hapalon niya inhambuok ayat, di siya lang niya lumatun matupan si ayat sa hingga kang gautaan niya nyapal niya yun. Di siya lumatun pan si ayat sa hingga kang gautaan niya inyaun. Among baita sin Tuhan Rabbul Alamin. Banglong sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wahai kamulong niya amuin. Ya ayyuhalladhina amanu, wahai kamu mga bariman, ayaw kamu kumaon riba, sin lipat mang lipat riba kaunon niyo. Ayaw. Nina Umar, mamando ka, salta ang gautaan niya yadto. Di tuod siya lumatun, haayat yaon, sa hingga kang gautaan niya. Yung pimbihaon tuan, tabiya gatos tabiya. Laong sintuhan Rabbul Alamin, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabuz zina. Ayaw kamulong niya, sumuok pa zina. Sa iya, tuhafidhul Quran, nagsizina. Tabiya gatos tabiya. Tunay sab, ya ayyuhalladhina amanu, ha? Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Taming niyo, hinang yung taming ingin hawabaran niyo, iban anak niyo, ahli kalwarga niyo, ding hasiksa, apinal ka jahannam. Hafidhul Quran, sa wala ko amuin, wala nagbaynat din doon kanya, inamunyapal niya yan. Amoy ato yung Quran, may ta siya inut timurun maon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, indeng nga mga sabab niya, hasabab.
hasupaya impangatayan sin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magun iban kumakkal dain doon hapaghapalan ha Quran iban sin paghati kaniya iban pagganggaw kaniya. Kumpasa na dya kuno, timuron nagminsan maon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal na sadya maginggo. Lagi-lagi kailo, kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Di makawasa in panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ala kullin, inikarwa ding ha mga sabab niya, Mayta in Al-Quran Al-Karim, timurun siya inut-inut maon papanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab muna in Quran, in siya dusturul haya. Atin niya, undang-undang sing kabuhi si manusia. Dain doon miyumuruling kabuhi na to ha Quran. Quran in nagbantang aon pagyanun halal. Quran in nagbantang aon pagyanun haram. Nading ha mga sabab niya, timuron siya inut-inut moon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paggayaon halom sin Quran in sasabbutan hatungod sin halal iban sin haram, di mabaya in Tuhan Rabbul Alamin kapangkalan in ipon niya. Amun saroon doon, oy haram sayan igka mo. Besin paginangon sin kay ba na magdadaawa bihon tabiya gatos tabiya. Bida sayan kupur kaw. Manarka sa kaw yan. Oy kimuddan in bihad to. Dain di ihay ni makakawa kita niyo pangadjian sining pagdakwa. Bukon siya laway ipag-force. Bukon. Innaka lan tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad ibut. Bukon kay maghidayat minsan patao kalasahan mo di mo kahidayatan. Allah ay maghidayat sa balligh ma ursila ilaik. Pasampayan na sadya in piaturon maun kay mo sin Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala ayon ako mag-force. Pasalamok mas ha. In Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to timurun amun wala pa timurun in suratu abasa wa tawalla anja'ahul a'ma in a'ma rin dito imma na sin a'ma taubuta in a'ma amunan ibn ummi maktum amuk sahabat sin Nabi amuk mas ha in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagmimiting-miting iban sin mga zu'ama o Quraysh mga nakura sin mga Quraysh. Ambok na rin dito ini, bako wala piyang lupahan na Abu Sufyan. Masayad to. Nagmimiting-miting. Iban sindukaing pa din hama na kura sin Quraysh. Pagsakali, di matungin ibin ummi maktum, taubo takailo. Hamaksod, mga Rusya bang biyad di ini pagbasa sin Quran. Iban hamaksod, mikihindo siya bang unin hindo kanya sin Jibril alayhi salatu wassalam. Narin doon man, in ibin ummi maktum, simukat na siya, Rasulullah, mikihindo ako kay mo, bang din pagbasa sa Quran. Iban uno naman yung paghindo kay mo sin Jibril. Namunin, paglingi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lingi siya sinamuin lingi biya. Aon sabi, nagbawaking kilay yaon. Pahati sinamun way kaya amuan kan ngayon tao. Inday tabang unin biya, pag nga nataw sugat. Biya, biya na wan biyan, biya. Aon sabi, magsugpat na yung kilay ba sin mga dagbus niya biyan, sabi sin way kaya amuhan biya long niya. Nangawatil lang si Toso. Pamayhuan nangawatil. Namo ito, doon hay ni amo na timurunin ayat, abasa wa tawalla. Hati sinaabasa, pamayhuan nangawatil yan. Yatod mo yung tobi, oy kukyamuhan niya on. Natimurunin ayat ini, bilang na may taikan niya in Tuhan Rabbul Alamin, sin kahukawan sin Tuhan Rabbul Alamin in hinang niya ito, kan ibin umi maktum. Mayta, bukon long sintuhan Rabbul Alamin, sa ula na dayahanin si mo kay mo, palingon mo, maling kulong niya din ang mga miskin, at tao miskin yan, ayaw, ikaisan niya. Bukon sa ula na long niya, in sila yan, mataod, usmialing kulong niya din hambuok taura. At tawakan, bukon sa ula na yung mga tao yan, balok-balukan yan, baka nila'y namun ka-complete, sing kapapanjari kanila sintuhan. Bukon sa ula na inyong takasala, di mo nasipon. Na, atin yan ini, pangadjian, panghindo, in bang kita o makita kita tao, bukon ta magtuy uwahan in kakahinang niya yaon.
Bukon ta magtuya mo in again, suning kabayaan niya yaon. Harakala, long sim mga ulama. In mumpaat, hikarihil mo kanya yaon, mas labi magmumpaat din doon kanya, din sindihilan mo taudo ka ingyan. Namari kita magbing pasabab, din nga mga sabab, sinal Quran, may ta siya timuron, inut-inut mo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sababin Allah subhanahu wa ta'ala bi'sin aki, di siya magpanubad. Di siya magpanubad pa mga ipon niya. Damit yan niyan tanda sin ulong. Iwan kasi sin Tuhan Rabbul Alamin katutan niyo. Sabab long sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Innama nazala awwalu ma nazal minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul jannati wan nar hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram walau nazala awwalu shay'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada walau nazala la taznu laqalu la nada'u zina abada. Long si Aisha radhiyallahu ta'ala anha panagnaan long niya timurun sura mahaba maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam amo na in sura in sasabutan niya rin doon tungod sin sulha iban nalka sadya wayroon pa in hukuman mahuli timaud man imano siya nakatayma man in pangatayan nila sin Islam ang patimurunin halaliban sin haram nalong si Aisha bang sadya long ni impanagnaan timurun la tashrabul khamra. At inabukon bulansang na impanag na antimurun, bukon tungod sin sulga, insulga, binin dagbus niya, binin jambangan niya, binin amuin tauhalom sin sulga, inarka, binin isa, bukon bulansang impanag na antimurun, sa tiubat magtuy mo ang pahukuman, oy, imaginom alak, haram sayan. Taan tulong sinaisa, on makapamong syula kan nga mga sahabat ibut, di na mulong niya tinggalan yung paginom alakin. Sababing kaunan si mga sahabat na kauna. Hawala pa sila nakapag-Muslim. Sambil nakasud sila pa, nagnaan pagka-Muslim nila. Jari pa kanila maginom alak. Wala pa timuturunin ayat, innamal khamru wal maisiru wal ajlam, rijisum min amali syaitan. Wala pa yung pangharami sin Tuhan Rabbul Alamin na tungod sin alak. Nabang sadyalong sinaisya, impanagnaan timurun, ayaw ka mo inom alak, taan tumamungin mga tauyan long niya, ibut, di na mo long niya tinggalan, inamuin pag inom alak, na ikaw isab kuno. Tiubad kaw. Minsan din mga magmamaulod yan, biyakan niyo, biyakatutan niyo, yanong kita niyo, bidasa yan, ang pananato, juruan. Oh. Laban niya, tiyagnaan nila simbiya, bil hikma wal mau'izatil hasana. Ati ko bahat, tiura ko manindindi, mataskil na. Oh, makawa na sing kaibanan. Bukon hati niya, bukon in maksud sin al-Quran. Atawa ka ni maksud sin al-Quran, timurun siya inut-inut mo, pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asupaya di kapangkalan, kawugatan, inipon sin Tuhan Rabbul Alamin. O sinai siya, bang sadyalaw niya panagnaan timurun, ayaw ka mo inom alak, taan tulong niya on mamong, ibut di na mulong niya tinggalan yung pag-inom mo alak. Pasal may ta, kaya pangkalan sila. Iwan bang sadyalong niya, impanag na antimurun, la taznu, ayaw ka mo magzina, tantulong niya mamong, la nadao zina. Iwot, di na mulong niya tinggalan yung pagzina. May ta, kaya tubaran. Kaya pangkalan. Ikaw kuno isab, napagjuruan ko kaman sin tao. Ang kanayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagamay-amay tuod kanin Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana, wajadilhum billati hiya ahsan. Panawag-tawag ko ya Rasulullah, maun paraan sin Allah Ta'ala, sin panawag-tawag, amuin kiabayan sin hikmat, patumtum, marayaw. Bil mau'izatil hasana, wajadilhum billati hiya ahsan. Iban bang aon dumamagtiyuliw kay mo, mag-aro jawab kay mo, da mag-aro jawab sin aro jawab marayaw. Ay layyinan. Bukon ko ba naggakasod. Oh. Amon na uno ba ini? Ini nangumot ni namuin pamayhuan mo sinamuin dukal. Bihad to inantang niya. Amoy at tinding ha mga ini sabab. Mayta in al-Quranul Karim timurun siya inut maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam
wala siya timurun jumlatan wahidatan maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaon mari kita isablumaton wala nakyalukis din doon ha blackboard. Hatungod simpagyanon al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Kung saan? Amushab, onyan, kaya lukis din doon na kayo na pusan sim page bialong niya. Suratun Makkiyah. Suratun Madaniyah. Hati na yung sura ini timurun ha Makkah. In sura ini timurun ha Madinah. Atawakan, in ayat ini timurun ha Madinah. In ayat ini timurun ha Makkah. Bihad to. Dua. At doon na ka. In sura ini timurun ha Makkah. Iban timurun ha Madinah. Atawakan, timurun ha atawakan in ayat ini, bukun surah isab. Ayat ini, timurun ha Makkah, atawakan timurun ha Madinah. Surah hindi bunal niya nasimpaking kay bananding ha mga ulama. Paggalong niya nakaiyan kamo, sinimpagyanon Makki, hati niya ayat, atawakan surah, timurun ha Makkah, o si Madani, ayat, atawakan surah, timurun ha Madinah, biya diin na lang yung timurun ha pagtulak-tulakan in Nabi. Hinabuhan na pagtulak-tulakan in Nabi. Hagwa na simbon diri sin Makkah. Iban hagwa na simbon diri sin Madinah. Doon na in Taif ka. Tawakan ha Badar. Tawakan hauno-hauno na binaybayan. Rendi amuin na simpak. Mahawain amuin pagbistara na tungod sinini sa sumagawa. Madtukitan niyo pa mga piyagmaupakkatan sin kamumuhan na ulama. Bang uning pagyanon Madani iban sin Makki. Makki pagyanon siya nalong niya, fahuwa ma nazala qabla hijratin Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Bukun min Makkatin. Lianna Makkah mamnu'un min as-sarf, la yunawwan wala yujar. Siya man jari tanwinan, iban di siya man jari baris ang bawa. In pagyanon Makki, qabla hijratin Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. In pagyanon Madani, siya nalong niya in surah, atawakan ayat, in Makki pagyanon, siya na in surah, atawakan ayat, timurun before sin paghijra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madinah. Hati niya, sibu da timurun in ayat yan din doon halom sin Makkah. Sibu da timurun in ayat iban sin surah yan haguwa sin Makkah. Atawakan timurun din doon ha Madinah tuod sa kainuing katurun niya yan before sin paghijra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in surah yan atawakan ayat yan in pagtawagkan niya Makkiyah. Adapun in Madani wahuwa atawakan wahiya suratun aw ayah nazalat ba'da hijratin Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Siya nalong niya in surah atawakan ayat timurun after at inaman puas na sin paghijra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding ha Makkah harap mattupa Madinah. Atin niya damit yan in uno-uno ayat sibu da siya timurun ha Makkah. Atawakan ha Madinah. Atawakan hagwa sindwa ini sa kainu inturun niya yan in surah. Iban sin ayat. Inturun niya mapuas sin paghijra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daing ha Makkah mo pa Madinah. In pagtawag sin surah yan atawakan Madinah. Madaniyah. Pagtawag sin surah yan atawakan ayat yan. In pagtawagkan niya Madaniyah. Amo ya tintungod sin Makkah iban sin Madinah. Iban dahil nga mga pangilahan sininsura yan biutangan day sabsin kay banan nga mga ulama pangilahan sininsura yan Makkiyah ataw kanin ayat yan Madaniyah abila in kamumuhan sin suy halom sinsura yan iban sin ayat yan tungod pag-akida. Iban sin tungod pangaddatan akhlaq. Tungod akida,
iban sin pangaddatan akhlaq. Pangilahan mo yadto. Nabang kumakita ayat, atawakan surah, nagbisara hatungod sin pagparat saya patuhan, pag-akida patuhan, iban pangaddatan marayaw, in ayat yan, atawakan surah yan, Makkiyah. Arapon ding ha mga pangilahan, sinin ayat yan, atawakan surah yan, ini Madaniyah, banging kamumuhan din doon kanya yan, ini suy-suy hatungod simparkala pag-ibadat. Iban suy-suy hatungod simparkala haram, iban sin halal. Pangilahan niya to sinin surah yan, atawakan in ayat yan, Madaniyah, bukon siya Makkiyah. Nang kanaon, kiyawakan sin kaiba nanding ang mga ulama, amon ayat tungod sin, bako wala na salo, kalupan pin ayat yad to, wala ko pakiyawakan, tungod sin pagzakat. Ang zakat ini ibadat, atawakan muamalat. Hababaan siya sin, ini pardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ibadat, damik yan. Dalawang singkay ba nandang nga mga ulama, arakala ipagbak nin ayat yad to, hinukom nila, long yan ayat nilong niya Makkiyah. Timuron na Makkah. Pasalong niya, timuron tuod siya, hinabuhanin Nabi sallallahu alaihi wasallam din doon pa. Wala pa siya nakapaghijra. Salong singkay ba nandang nga mga ulama, yukom nila Madaniyah. May ita, pasal, impagzakat lang niya, wala kiyatagnaan, impagkawajib sin zakat, buat malingkan, mapuas na sin paghijra sin Nabi. Atin niya, minsan pa siya timuron, before sin paghijra, hatat kala inloon sin timuron yan, tumaallok, paamo in ibadat, hukumon na yan long niya Madaniyah, bukod na siya, ini Makkiyah. Ayat to intungod sin, ini Makkiyah atawakan Madaniyah. Mahuli, kahinapusan, pangadjian, kawaon na to harumini, atungod sin paiddah, sin ilmu, atawakan faidatul ilmi, bi asbabin nuzul. Bi asbabi an-nuzul. Unim paiddah, sin magpangadji kita tungod sin asbab an-nuzul. Hati sin asbab an-nuzul, mga kasabab-sababan sin katuron sin kaiba nanding nga mga ayat iban sin surah. Bukod ni sabkatan halom sin tibusan sin Quran niya. Sabab aun din doon ding nga mga surah atawakan ayat din doon halom sin Quran. Aun sabab niya may ta siya timuron. Ambok na rin dito sin kissa na to kaina. Timuron in wala tungkihul musyrikati hatta yu'minun hasabab. Unin sabab amo ning kissa sin Marthad al-Ghanawi iban sin musyrika ya anak. Aun sabab niya. Na inyan, aun isang bilyo kasi mga ulama, ini hambuk ilmu siya. Amo na yung pagtawagon asbab, ilmu, asbabi, an-nuzul. Ilmu lang niya, sim mga kasabab-sababan, sing katuron, sing kaibananding ang mga ayat, iban sin surah, halong sin Quran. Dalawang sing kaibanan, lawiluwa nahan si Pak. Ano lang yung pus, mga di pa kita sin asbabun nuzul. Awang pangadji unta in sabab, sin katuron, sin kaibananding ang mga ayat yaon, iban sin surah yaon. May ta, suway lang niya, inangon siya lang niya hambuk madda mustaqillah. Hambuk siya lang niya subject, amoy nanong gali. May ta. Na in sabab lang sin mga ulama, among tagbaktulan sin mga isin ilmu yan, in sabab, inyan, mahinang mo siya long niya tiknuhanan atawakan, mahinang mo siya ini, bang mga upamakon ini, bang mga upamakon mano siya pamuno, mahinang mo siya pakukus. Mahinang mo siya pakukus, sumud maon pa Quran. Mahinang mo siya pakukus, humati sin al-Quran al-Karim. Sabab aun din doon din ha mga ayat atawakan sin surah, atawakan surah. Mahunit pahamon sin kaibananding nga mga ulama. Mahunit pahamon sin kaibananding nga mga ulama. Uno marilong yung maksud sin ayat ini. Sa hingga
Abila sila amuin kabatukan nila in sabab may ta timurunin ayat yaon din dito kapahaman nila maksud sin ayat. Biasin wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Ayaw kamu mga sawa babae kafira hingga sila magparat saya na apatuhan. Uy na, biya din na tuan matod nagpangasawa biyaon sambil guro. Katuan mataod sambil guro. Nagpangasawa na. Kafira. Biya din yan. Naway kaya pahami. Sa hingga nagbalik man sila matupasabab sing katurun sin ayat yaon in ayat to ini man jogi para kanilayad to. Amo na sabot kisayad to bukon kato kanilayad to. Kanilayad to bukon kato. Ari nga sabab yan. Na hinangyat to sabab wala kita na lang kum sin hukuman. In hukuman timugtub sadya rin dito kanya. Nauning sabab nakaingat ko sin maksud sin ayat yan. Hasabab sin katurun sin ayat. Hasabab sin katurun sin ayat yan. Namo yato inamuin paidda iban ini uno ba ini? Paidda makawata bang kita mga jisin ilmu asbab an-nuzul. Ilmu long niya sin mga kasabab-sababan sin katurun sin Quran katawakan sin ayat naka atawakan sin hambuok sura. So mahuli, ini patubtubon ko na sa rin dito, in pangadjian harumini biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Balikyad to insyaallah, kawaon na to isabing pagyanon, awwalul Quran wa akhiruhu nuzulan. Atin niya panagnaan, iban hinapusan, timurun, ayat atawakan Quran. Ayat, ding mga Quran, iban sing kawaon na to, intungod sin jam'ul Quran, bang kaano na po ning Quran, kaano na po, din doon kahama sa sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, atawakan din doon nahama sa sin mga sahabat, radiyallahu ta'ala anhum. Iban uno yung Quran, timurun siya inut-inut, tartib, di asing kikita na to rin doon alam si mushaf yan. Yan to, pangasubo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, jawawan na to next pangadjian niya to. Sabab simbiya timubtob na rin dito yung liog ko. Biya imarat-arat na pamuay. Mura-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.